Dali su nam stoku da držimo. Pustili vukove da nas štete. Vidi, gledaj koliko ih. Država nije ubacila vukove. Ko je? A ko je? Je li ubacila iz Nije? Je li ubacila? Je. Vuk ne vije što je izgladnio, niti vije što je i žednio, već on vije da društvo savije.